Kaypiña programaykichis Katikisakuna rimayni. Chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna ñaña ñuqaykupas wasaparamaykuña chiyaymuykuña wasiki punkuta hinalla llaqpalla llaqtakunamanpas muyaymuykuña Dios ninchis siminta q'aypiyukuspa hina kaqtinqa kay programanchis ñawpaqman purinanpaq ñawpaqman taskirinanpaq kunanqa Dios ninchis ñawpaqtaqa mañaykusunchis Espíritu Santomanta ima chaypaqllapas mink'arikusunchis turay hermano Diácono Maxwell riki pay mañaychuwasunchis. Ariwekuna panaykuna sumaq tutamanta sumaq punches apankuqnikichispaq kunan munaytayki programanchis nisqata aparisunchis pero antes chata mañaykusunyata idanchimanta ima hayka saschayninchikunapas pampachasqa karinanpaq a ver kunanqa mañaykusunchis ch'ulchanis munay ch'ustiykspaya mañaykuna kanqa riki llapanchis nisunchis qollana Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinata kachun. Manara que yayaykunasqata wayqaypanay mañayrukusunchis riki familianchikkunapaq, wayqpananchikkunapaq, wawanchikkunapaq, llapa hayka kay pachapi kawsaqkunapaq wakin qunqusqapas tarikunku, wakinqa ima llakikuypipas tarikunku paykunapas Diospa kallpacharisqan karinankupaq taytanchis paykunatapas yanaparinanpaq llapanchis yakay yayaykuwan mañaykusunchis nisunchis yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki ñuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Punche tantaykota kuranwayku huchaykutari pampachawayku Imayna ñuqaykupas ñuqaykuqa uchilkunata pampachayku hina amataq pachawaykuchu wataqayma warmanaykupaq ñañayraq tukuy mana ninkunamanta qaspichiwayku hinapaq kachun Jesús. Mamitanchis Virgen María paytapas mañaykusunchis paypas mantanchis yachan imaymana hayka ñuqanchis kay pachapi pasasqanchista paypas kuyapaykuq yakachun ñuqanchiswan muchaykusqayki María Diospa graciawan juntasqan kanki apunchis Diosmi kanwan warmikunamanta qullananmi kanki wiqsaykimanta paqarimuq Jesús waykiri qullanantaqmi a Santa María Diospa mama ñuqaykucha sopankunapaq wayku kuna Unico pachapipas hinataq kachun Jesús qollana Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinata kachu. Muy bien wayqaypanay chaynata riki mañayrikunchis munayta kay tutamantan nisqapi Dios ankuska puririnapaq Dios ankuska kawsarinapaq. Kusa turay hermano Diácono Maxwell añanchakuyki sumaqta riki vistamanchis paypas kunan puncha ñuqanchis wankusqa riki domingo día del Señor domingo 3 de agosto paywan kuska sumaqta lluqsiriyamusyanchis hinallataq riki turanchis Valentín Cruz Turpo paywanpas domingo a domingo wach'irimshallanchistaq riki chay hina kaqtinqa añanchakunchis ari kay radiokunaq chawpinta maymunayta ñuqanchis lluqsirishanchis a través de radios que nos se han dado esa oportunidad para poder evangelizar la palabra del Señor. Chaytanispa napaykunchis llapallan radio kunata, radio La Salle de Urubamba, radio Caliente de Quiquijana, radio Inti Raimi, radio Ausangate de Congate Tinque, radio municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna de Cauri, Quispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparés, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coasa Puno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la parroquia de Paucara, Huancavelica, hinakaqtinqa riki llapallan riki napaykullasunta maykunapi chachaykunapi riki kay Facebook chawpinta wach'irisyanchis chinkayusyanchis ñuqanchisqa paykunapaqpas sumaq napaykuykachun hinakaqtin napaykullasunta kay Arquidiócesis del Cusco kay Cosco llaqtanchispa iglesianchis ujupi umañaq Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera hinallataq napaykullanchistaq llapallan padrinchiskunata Sapanka de Canaturapi parroquianchiskunapi paykuna maymunayta michirimuanchis hinakaqtinqa napaykullanchistaq llapallan hermanos diáconos hinallataq seminaristas chaymantari hermanas religiosas paykunapas maymunayta riki Dios ninchis pasimenta paykunapas aparinku
llapallan catequistakuna iglesiapi wayqapananchiskuna turañañanchikkunapaqpas paykunapaq sumaq napaykuy kachun llapallan decanaturas Anta, Acomayo, Calca, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo, San Jerónimo, Sagrario, San Antonio, Urubamba, Quebrada, Honda, Aricona, Punchao, Cañayat, Turaicona, Ñañaicona, Casianchis, 3 de agosto, Peñarrato, Yariki, Kaikillapman, Srik Chincaron, Sriki Conan, Kariki, Azuampas, Turay ñañe y mi manera llaqtakunapi ruwananchis kishan cogichi tiempo kishan pero ichaqa siempre Dios ninchisia ñawpaqmanqa ñawpaqpi kana rikichaya domingo p'unchawqa día del Señor churaynanchis pone tiemponchista noqanchis runakunaqa riki siempre agradecikunanchis puni kashan chayta nispa Turay Valentin qampas napayukuy hinallataq chip qhipanman riki hermano Diácono Maxwell paypis maymunayta pistaymanchis paypis naparukun qachariki Turay Valentin napaykuyniki. Gracias kachun Dios taytanchisman kuaykuna panaykuna kankunawanpas gracias llata kachun siempre sábado domingo nuqaykutas uyaraykamankiku Dios sementa nuqaykupas apamashayku kankunapaq kankunaya sunqukichista kicharichis hinaspa waykuna panaykuna que Dios taytanchispa sementa chashkiyku sonchis hinayataq invitación siempre kashanpuni kunan domingo día del Señor Santa Misaman pawaylla rirunanchis kashan familianten chayllapuninkas chaymanataq waykuna panaykuna siempre animakunanchis imakunachik iglesianchis kashan chaykunamanpas purinanchis jornadakuna encuentrokuna kashan chaykunaman tirasonchis pawaylla ama hoflarukunamanraqchu ashwanpas chaykunaman masta prioridadchu rasunchis hinakaptinqa kunan qallarachunchis munayta programanchista adelante panay Rosemary. Kusa Turay Valentin hinakaptinqa hermano Diácono Maxwell napaykuyniki kachun kay programanchis catequistakunaq rimaynin chawpinta. Muy bien, waykuna panaykuna, muchas gracias. Panay Rosemary, waykay Valentin, paykunawan kuskamunayta mas t'arimsunchik kay tutamantan nisqapi, kay domingo, día del Señor nisqapi waykuna panaykuna nuqapas kusisqariki kay invitación nisqaman puririmuni, Dios nismanta mas t'arinapaq. Nuqapas anchitan kusirikuni kay programanchimanta pacha intero llaqtaman chayarinchis, haqay tukuy radiokunapi parlarishanchis, comunidadkunaman chayarinchis, quizás wakinqa manaya misaman purita atinguchik comunidad carrupi riki chayqa paykunamanpas chayarinchis kay qillqawan kay yachachikuywan munayta sumaqta kawsarikunankupak riki siempre Dios parimayninqa sunqunchisman chayan ruwayninchispi mas t'arikun aqnapaq waqarisqan waykay panay sapankuqninchis karshanchis. Muchas gracias Panay Rosemary. Kusa Turay Maxwell ari allin hamukuy kachun chay hinakaptinqa ari kunan p'unchawkunapas Turay ñañay imaymanay ruwananchis kashan llaqtanchikkunapipas kashallantaqa kay iglesianchis ujupipas imaymanakuna aparikun ari nuqanchis kamusiaranchis riki haqay misión nisqamanta puriranchis haqay Cuenca de Mapacho llapallan catequistanchikkunapaq napaykusunchis yunka ujuta nuqaykupas riki ch'usarurayku chaypi riki turanchis ñañanchikkunawan maymunayta tupayamunchis paykunaqa riki Facebook chawpinta uyarikamasqanchis gracias Turay ñañay ari napaykunchis comunidades de Walla, Suyo, Mendozayo, Umapata hinallataq riki parroquia de Amparaes Padre Apolon paypi maymunayta puririyuq kasqa ki Amparaesmanta karunta hapirikushpa riki urqunta q'asanta Lomata waspaq kasqa chaymantari q'uñuqman chinkaq kasqa chaymantaqa yapamanta chiriman wasapamillaq kasqa pero maymunayta llank'arimushan Padre Apolo y chaypi catequistakunawan maymunayta cursupi kamisharanchis riqankunaspaq napayukachun chaymanta kunanpis kashanchis riki kay curso de formación nisqapi riki llapallan catequistakuna de Canatura de Calca kunan parroquia de Lamaypi akasyayku kay cercallapi paykunapas sumaq napaykuy kachun ari llapallan parroquiakunamanta puririmusqayku kay de Canatura Calcamanta paykunapas napaykuy kachun no entonces chay hinakaptinqa ari Turay Valentin imakunachu kashanpas kay semanakunapi imakunata ruwayamusyaranki Turay llaqtaykitachu viajaranki otaqchis riki may misiontachis puriruranki Turaypas. Ari nuqapas riki kaypin kidakuran Cusco llaqtallanchis Quircas parroquia Cristo Peregrino Padre Isaías parroquianta visitarurani chayqa chaymantapas waykuna panaykuna munayta rikusharanchis kay raymichakunchista Perú llaqtanchispaq raymichakuyninta
munayta marcharíamusharanku aknata waykuna panaykuna telekunapas qhawarisharanchis ima munaymi waykuna panaykuna chaykunapas apariku chaymantapas charamushalanta kunan killa agosto killa panaykashan hasta mamanchis Virgen Asunta no mamacha Asunta Calca llaqtapi hinallatak llapan llaqtakunapipas celebranqaku munayta entonces chaykunan hamushalanta chaymantaqa agosto tukuypaqa hamushallanqataq Santa Rosa de Lima, ¿no? Chaymantaqa mes de la Biblia aqnapin kashanchis kay iglesianchispi inan siempre noqanchis uyarikushananchikpuna invitación kallamantaqmi kay Papa León XIV paypis musuqmantarik munayta imanakunata paypis organizamushan rimamushan paytapas siempre Facebook junta qhawarinanchikpuni kanqa entonces catequista masiykuna qankunapas animarikuychis allinta purisunchis kay iglesianchispi noqanchikpas huk sunqulla purinanchispaq siempre animosupuni kananchis hay veces desgana kashanchis mana desgana kananchis purinanchis tukanawan takinawanpas ankisha imawanpas no siempre animarikunanchis entonces chaylata noqapas ink'arikuyman kikillakunapi yastaña cercayrapshanchis ña yaqaña tukupsuña kay watatapas hawaychayla chinkayrapshan panay Kusa turay Valentín hinallataq riki turay Maxwell tapurikita munayki imakunatan kunan p'unchawkuna ruwasharanki chachis riki llaqtakunata chariki puririsharanki animaspa actividadeskuna parroquiakunapi kampuniya chita chikata willaywankiku noqaykutapas Ari panay Rosemary noqaykupas shinata llank'arimushayku riki noqa llank'ashana kay parroquia de Chinchero Virgen Natividad anchip llank'arimushana riki wayqanchikkunawan pananchikkunawan imaymana ruwaypi kay llank'aypin kashan riki waynakunawan catequesis nisqapi iniciación a la vida cristiana anchita munayta riki obispo Valicamus mink'akamasqanchisman hina munayta mas t'arimushayku chaytapas chikan sasachaywan pero chay ya noqanchispa noqayku compromisuyku kashan riki chiqaqtapuni llank'arinaykupaq tukuy kallpaykuwan chaymanta kuraq wayqapananchikkunawanpas llank'arishallaykutaq kay qillqatapas ñawincharispa chaypin nimuyku riki huk lema nisqata hina fraseta churakamuyku paykunawanpas nigrik qillqata ñawinchasunchis primerta yuyaynichisman churaykusunchis sunqunchisman churaykusunchis chaymantataq chay sunqunchismanta rimarimusunchis aqnata riki yacharimushayku kay parroquianchispi Kusa turay Maxwell riki Chinchero llaqtamanta riki maymunayta paypas puriramunchik hinaqa riki yaqachakunanqa huk Dios yupaychana takiwan chawpinayrisunman turay Valentín hinakaqtinqa astawan kunan qhipaman kutiramusunchis Diosinchikpa simiwan ña riki chay hinakaqtinqa churaykamiki Dios yupaychana takita kaymi programaykichis Catequistakuna rimay Y un agradecimiento especial para los obreros ministros de Dios, para el Padre Jesús Gallo, por la parroquia Santa María del Valle, para el Padre Rodrigo Mirabal por la parroquia San Pedro de Acomayo, para el Padre Cromacio de la parroquia Virgen de Natividad de Panao, para el Padre Segundo de Nuevo Progreso y por todos nuestros hermanos, gracias por su apoyo en sus oraciones. Y por nuestros padres y esposas que nos apoyan todos los días comprendiendo en esta labor que tenemos. Y vamos, alábale al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayer a mí me preguntaron ¿por qué a misa siempre vas tú? Y yo con amor le respondí, y yo con amor le respondí. Vida, vida, el Señor a mí me da. Vida, vida, el Señor me regaló. Vida, vida, el Señor a mí me da. Vida, vida, el Señor me regaló. Sí, Señor, vida me regalaste en la Santa Eucaristía, por eso te alabo y te adoro. Y vamos a darle palmas, y vamos a darle palmas, y vamos a darle palmas a Cristo, solo para Cristo. Y vamos, alábale, y aleluya, mi pueblo que alaba.
cantan solo para Cristo. Hoy, hoy, a todos les digo yo que Cristo con amor te espera a ti. Hoy, hoy, a Dios les digo yo que Cristo con amor te espera a ti. Vida, vida, el Señor a mí me da. Vida, vida, el Señor me regaló. Vida, vida, el Señor a mí me da. Vida, vida, el Señor me regaló. Y vamos a la bailadórale. Y vamos a darle palmas para Cristo. Y vamos a darle palmas para Cristo. Solo para Cristo, solo para Cristo. Vamos, te alabas, te adoras, te alabas, te adórale. Vida, vida, el Señor a mí me da. Vida, vida, el Señor me regaló. Vida, vida, el Señor a mí me da. Vida, vida, el Señor me regaló. Y para el Padre Huber, por la parroquia Santa Cruz de Churubamba. Y vamos adelante, y vamos a darle palmas, y vamos a darle palmas. Solo para Cristo, solo para Cristo. Y aleluya. Kusa waykuna panaykuna munayta kipunchaypi kusarirukshanchis Dios taytanchispaq unchayninpi domingo día del Señor takikunapas alabanzakunapas munay tusurunapaq hinara hamushanchayqa siempre tusurita munaypas kusarikunchis taytanswanqa siempre paywanqa ima problemaña kaqtempis asikuspallapuna kusqallapuna sonqollispa kashanas waykuna panaykuna chirayku kunanqa ña charamunchisña kay programachispi kushkanman Dios taytanchispaq seminañata kunan urqurusonchis wakinkunaq pulpullaña pentanakunap churrayshan bibliankups urqurimusunchis waykuna panaykuna kunan qhawarisunchis kunan p'unchay waykuna panaykuna Evangelio de Lucasta ñawinchasunchis capítulo haykan kashamus 12 versículo 13 hasta 21 anchikama ama hina panay Rosemary personayki qhichwasimichap qhichwarimaychanchispi ñawinchanpayku kunan ratupi Kusa, turay Valentín, hinayataq turay Maxwell kunanqa Dios ninchispa simintañataq ñawinchayrusunchis chaytanispa hari kasiami kunapunchawpaq Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 13 al 21 chayhina kaqtinqa kaymi Evangelio San Lucaspaq qillqa willarikuy. qampaq gloria kachun taytallay. Runakuna ukumantata huk runa Jesusta nimurqan. Yachachiku, waykayta niykapuway herenciaykuta rakinakapunaykupaq nispa. Jesusta payta nirqan. Uyari runa, pitaq kankuna uhupi, wispaqpas rakiqpas churawarqan nispa. Chaymantataq runakunata nirqan. Qhawarichis, tukuy imaymana munapayaymanta cuidakuychis. Runaq kawsayninqa manan askha kayniyuq kaspallachu allin kanqa nispa. Chaymi huk rikch'anachi simita paykunaman nirqan. Huk qhapaq runan chaqranmanta askhallataña kusicharqan. Hinaspan paypas sunqunpi nirqan. Imanasaqmi? Maymantaq waqaychasaq kay kusichaytaqa nispa. Kayta ruwasaq taqina wasiykunata thunispa aswan hatuchaqkunata sayarichisaq chaymantaq lliw kusichayta kaqniykunatawa waqaychasaq. Hinaspa sunquyta nisaq sunqullay ñan askhaña kaqniykuna askha watapaq taqisqa kapusunki. Kunanqa samakuy, mihukuy, ukyakuy, k'uchukuy nispa. Diostaq ichaqa payta nirqan. Mana yuyayniyuq runa, kunan tuta wañupunki. Waqaychasqaykikunari, pipaqtaq kanqa nispa.
Chaynam payllapaq qhapaq kayta waqaychaqqa Diospa qhawarinanpaqmi ichaqa waqcha nispa. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo. Chayna waykuna panaykuna munayta ñawincharonchis mishk'illañan taytanchis semenqa sapa domingo hina nuqanchista animariwanchis iminan riki munakusqawanchis runapas riki rimaykuwanchis kartakunapa aqnataraqmi munayta waykuna panaykuna huk nipiq nisumami Dios taytanchis semenqa Bibliaqa huk karta hina taytanchis munakuwanchis ari cruz patapin taytanchis nuqanchispaq ñak'arin hinaspa pero ashwanpas manan chayllachu ashwanpas payqa seminta dejawanchis nuqanchis ñawinchananchispa sapunchay dos chinan kashan panay Rosemary personaykipas rimaywayku kay ñawinchamusqansmanta. Kusa turay Valentín ari añimpunin que Dios ninchispa cimiento sapa domingo hina nuqanchispas maymunayta yaychanchis chay hina kaqtinqa ari kaypi riki kasi riki huk parábola hina ni huk yachachikuywan Jesus yachachiwasianchis riki imamantan kasianman turaykuna kasianmi riki kay ashka munapayakuq runamanta riki o sea nishu avaricia nispa castellano simipi nikusian riki qhapaq runamanta pero payllapi piensaykushan aswanpas mana runamasinpi piensaykushanchis sino qhapaq kayki pachallapi no mana Diospaq hinachu kawsashan y chaypi riki imanaqtintaq chayta ni Jesus porque huk runa riki tapuku riki yachachikuq wayqiyta nikapuy irinshaykunata rakinakapunaykupaq nispa Jesus taq nin riki manan pitaq nuqatari churawaran juezniki kanaykichispa rakiq kanaypaqri nispa chaymantataq runakunata nirqan riki chay yachachikuyta no qhawariychis askha kaqniyuqmi huk runa karan hinaspan payllapaq llank'akurqan imatapas cosecharqanpas payllapaqmi pero payqa pinsaykuran payllapipuni pero nirqantaqmi riki ima kunan tuta wañupunki nispa chay mijuy llank'asqankunari maymantaq kunaripunqari nispa no mijuy llank'asqankunari hinacha qhipapunqa riki es que payllapaqta karan chayri pero yanqa llank'ayan pero aswanpas mana Diospaqchu llank'ayan riki anchikunatan yachachiwanchis Jesus taytanchis kay evangeliopi astawancha nuqanchis sut'incharisunma y chaypaq nuqa mink'akuyta munani turanchis diácono Maxwell pay astawan nuqanchista matipaywananchispaq. Bien panay Rosemary kay Valentín munayta kay qillqapas rimapayramanchis no kunan kaypi rikushanchis as riniganapaq hinataq as kusarikunapaq hinataq kay panayrik abis Jesuspi yachachikuyninpi kanmariki motivación nisqa kaypitaq Jesusta mañakuqtin mana munashanchu wayqanchispa mañakusqanta no payta maestro kaytaya solucionaywayku nispa paykuna mañaykushanku riki mana allintachu mañakushanku Jesusqa nimpunriki haqay tukuy milagrukunataraq ruwaymunpas imaymana ruwayninpi llank'ayninpi pero kunantaq rikushanchis mana munanchu Jesus kay ruwayta no abis siempre rikunchis allin ruwayninta Jesus wakinqa ninqa Jesus manam kasukuqchu kasqa nispa ninkumarik pero kaypi chaynata rikushanchis no porque Jesusqa justicia nisqata ruwan kaypi mañakuypi herencia afanman tariki maqanakuyra k'aminakuyra haqay tukuy kunankamapas kay triste llakikuy kampuniya kay panay allpamanta maqanaykushanku wasimanta maqanaykushanku mana maqanakullankuchu hasta wañuchinakuy imapas chayashankurqa kay panay a veces as llakikuypaq hinaya kay situacionkuna familia ukhupi comunidad ukhupi a veces chayta qhawarinkicha llakikunkiya no entonces kaypi rikushanchis imanaqtinmi chaykuna pasan kay panay porque nuqallanchispaq imatapas hayk'atapas munanchis chaymi Jesus nin kay parábola nisqata qhawarichin riki no kaymi aqay kay waynamanta qhapaq runamanta imaynan payllapaq imatapas munan no kay nishanchis rikunayan hermanos Rosemary rimamisharan no avaricia chaymanta a veces nuqallanchispaq munanchis imatapas maytaraq munanchis manan imapas sunqunchista hunt'anchu manan cosechiwanchikchu imapas sunqunchis imaynananan kayshanpas ña allpaykipas hatun na carruykipas kasha wasikipas ña pisqa piso ayk'amanacha eykushanpas pero mastay munayshallanki manan imapas sunquykita hunt'ashanchu aswanpas Diospa munakuynin Diosman mañakuyniykin hunt'an riki chaymi ninku riki pin maymi sunquykipi primerpi kashan
taytanchis icha qolqichu icha carruchu allpachu allpalla afanasqa kashanki chaypi chayqa seguramente mana añinchu kashanki mana imapas hunt'anqachu sunquykima pero taytanchiswan primer ta hunt'asunchis chayqa imapas hayk'apis kikillanraqpis añinta ruwakunqariki imayna kay Evangelio Mateo capítulo 6 verso 33 nisqapipas ninriki si estás con Dios todo sale bien, todo viene por añadidura. Manana llakikunapaqpas kanchu riki wayqiypani aqnategi evangelio chikanta aswanta yacharichimashanchis noqanchikpas iñiq runa chiqa hatunta ñawinchista sunqunchista kicharispa Diosman achuykunapaq manana yanqanachu noqanchis por k'aminakushasun wiñay kawsaq hinaraqa allpatapas chashkinaykunas imatapas chashkinaykunas wañuqtiki piparqa maypaqraq qhipanqa ninkurik yanqapaq kallpachakusqaykipas huk runapaq ninkurik huk wiraqchawan qaynalla parlamusharani wañupuktin chay patapi wawankuna maqanaykun chay patapi familiankuna maqanaykun payri yanqapaq sacrificaykun yanqapaq wayqiypanay payayta machuyaykita apaykushanki aqnay wayqiypanayki qillqapas munayta yacharichimashanchis Ajá, chaynan waykuna panaykuna munayta rimaykuwashanchis kay parábola ashwanpas riki huk niybaq resumenpaq kanmancha riki huk runa nishu ashkapuna chakran ruramusqa karan riki kay parabolapi ashka entonces imatataq ruwasaqkunari nispa chay almacén nisqaykunatacha riki hukmanta challuspa hukmanta ruwasaq chayman hatun ruwaruspa chayman huñusqa nispa nishan imaginapas riki sarata papata ch'uñuta ruwanman hinaspa chayman taqinman riki dos hayk'awatapaqcha 5 años niway riki chayqa anchata hina ruwashan riki nas chaymanta hasta churarunña chayqa chaymantataq nin nuqa kunanqa samakusaq tomakusaq fiestatakunata ruwasaq disfrutasaq kay mijiwnita nispa nishan kay insensato runa mana yuyayniyuq runa entonces anchanata waykuna panaykuna huñurun hinaspa waykuna panaykuna chaymantaqa Dios taytanchis ninqa riki mana yuyayniyuq runa chay tuta pachan wañunki nispa chay ruwasqayki chay huñusqayki chay cosechasqayki pipaqmi kanqa imapaqmi kanqa nispa anchana waykuna panaykuna kunan p'unchi yachachawanchis entonces chaynata kunanpas hay veces hina nisqan hinapas hermanos nisqan hina imaymana no más que todo kunanqa riki kanman chay qullqipicha kunan calculacionman riki por ejemplo no podemos tener 100,000 o ya 1,000,000 no correcta ruksomjaqa a ver hayk'awatapas kaypuwanqa son llapan vidapqa entonces amaña imatas ruwasqaña samakullasawan paseakamos nosotros nosotros anchina hinaki kashan waykuna panaykuna kay parábola hombre insensato mana yuyayniyuq runa entonces kunanqa chaymanta munayta rimaymusunchis waykuna panaykuna uyarikamunkichis kunanqa kay alabastawañataq haykuyaramusunchis Manakusqay mamalay María Jesucristo mama sumaq chaskanawaykiwan qhawaykuway Mamanchis María yanapayninwanqa puriyasunmi llapallanchik Cristo vive, sí, sí, Cristo sana, sí, sí. Y esa vueltita. Para Cristo
Kusa, turaykuna ñañaykuna, ari maymunaya Dios yupaychana takipas kasiyaran, nagahtianqa siempre ánimo hermanos y hermanas catequistas del Arquidiócesis del Cusco hinallataq llapalla iñiq masinchiskuna qankunaspas kallpallapunia y siempre kay mensajekunawan yachachikuykunawan qankunaspas kallpancharikuspa llaqtanchiskunapi llank'ayta qallarisunchis. Ari kunan punchawkuna turay ñañay imata ruwaychans turay Valentin nuqaqa wasiyta pasarani kay semanakuna nashpa llaqtaypi ch'uñukunataña huqariyapuykunaman ima taqimaña no allintaña wayaraspa ima sumaqta ch'akirachispa chay kunanqa ña astaña almacenpiña kashan llaqtaykipiri turay chayta ruwashankaychik. Chaynapuna nuqaykupas ya hasta saruruspaña ch'akirachimuyku chayqa yana ch'uñu waqaychayku siempre no, o sea ch'akilla kananpaq siempre munaychata waqaychayku chayna sakuchakunapi tawaqachata munay siempre. Nuqaykupish chintapuni ruwayku no chunka watapi rimaraqsamantaypis guardakuyta yachan. Aguantame ch'uñuqa. Aguantame ari mas watata riki kan pasan chim saborniyuq. Ajá, sarapas aguantame wayqay Maxwell personaykipas sarata llank'ankichis. Ari noqaykupish chaynata llank'aqkayku riki kunapas mama taytayqa llank'aspaqa chaynata waqaychaykunku riki rakipi a veces ratapas mejorapun pero mana allinchu riki mana allinta waqaychanki chayqa ratapas mejorapcha kushkallan sarapas riki pero a veces chaynata waqaychanki pullapas tukurullantaq. Turay Maxwell rata mejoraparan chayqa sera pues mana apimapas quyranki chay riki ratallaña mejorap. A veces chayna kanchis noqallanchikpaq imataq pinsaykunchis riki noqallapaq waqaychaykunku a veces ima ratap mejorapun chayna kashan chaynapuna llank'asqaykupi noqayku sobre todo sarata waqaychayku hatun rakikunapi waqaychayanku riki allin pakkasqata qaqqa estusqata. Ya. Ajá. Huk hermano mashara bajaramun presión chaymi mana sarata pensaqku chaqaychu imina chigamsa. Ari anchinata wakinqa riki mana precio kaqtanqa waqaychayrakapunkutaqya no ashkata waqaychaykapunku paykunayapaq manan runamanpas wakinqa haywarinkutaqchu wakinqa sunqunkuman hinaqa wakinqa haywarinkutaqa t'aqariyunku runamasinkumarayki no. Kusa turay ari chay campuna riki llaqtaypipas chaynata guardaykunku cebadata o trigutapas allanta aqrus manan presión kanraqchu hawastapas rikkuna justos iraypi kayshanku llapanku riki hinaspa riki allanta guardanqaku kunan kukichik tiempopi justos precios bajaranpuya no porque llapanku bendito munanku entonces guardaykunku Hunt'awnt'ata chaymanta cuestarimunchiña riki runaqa riki bendito qallarimullantaq riki pero anki nisharankis riki pollillarunmi huk'uchan mejor ari porque yachasqansi turay ñañay nuqanchis a veces que evangeliowan kushka nallasunmantaqa riki allanta rikch'anachisunman chayqa nuqanchis pinsayllanchisya nuqallanchikpi mana aswanpis no pinsashanchischu hukkunapi nuqallanchispaqpuni pinsayllanchispa nuqallanchispaqpuni venderkuytapas imatapas munashallanchispaq no kuna nuqanikichisman catequista kayninchispi qallarisqa imanta pachapas a veces llank'ayta munanchikya no llank'aq kanchis nuqanchikqa pero catequista kayninchispiqa siempre aparimunchik pishllatapas llank'aramunchikpas kurrunchiskuna kanchikpas aparikamunchik no quizás kilo papallatapas kilo murallatapas o puqtoy habashlatapas aparikamunchikita hermano wayk'uruksunchik nispa chayqa allimi kanman pero runamasinchikkunaqa llaqtanchiskunapiqa mana chayta ruwashankuchu no allinta llank'ankupas mejorta no catequistakunataqa niwanchisraq kanpas o iñiqkunataqa niwanchisraq china chay runa chaypi purishanantaqa mana allinta chakrallantapas ruruchu mana askachu imapas hina wakchalla purishana nispa a veces nuqanchikqa llank'ayllanchis no papanchis kan q'alata cosecharapunchis murayrapunchis huch'uynintapas mana wakiman quyunchikchu cebadanchis kan kaqllatata ruwarullanchistaq no y mana huk rato kanchu imay ratopipas ni templollamanpas ni oracionllapas orakuqllapas haykunanchispaq no y chaypi yastaña riki mana compartita yachaqllanchistaqchu no chaymanta kasqa mana compartisanchik wakinkuna y chaymanta wañurusunchik chayri yanqapaqcha riki chayka
ashka raki riki guardakusqanchispas costal riki cebadanchiskuna trigonchiskuna legioneskuna ch'ukakusqanchispas riki wañuruqtinchis acaso runari aqnallachu hamunqa sichis nuqanchis khuyapakuq karanchis quyuq kanchis riki mashki pishillataña mashki khurku ch'uñullataña rakinakuspapas kawsaqkanchis chaypas wañusunchis chaypas temploñistaqa junt'aymasuncha riki mashki manañacha riki hamunqakuchu riki mijunarayku chaypas sinukiqa oración ruwaqllapas mañaypasunchayki riki pero sichis mana riki nuqanchis riki paykunapaq imaltapas haywarisunchik llank'apaq guardaykurasunchayqa mana wañuqtinchis patallapipas pillapas veloriollamanpas hamuwasunchu nitaqya riki yuyariwallasunchikchu riki mañakuykunapipas anchikunama nuqanchis turayñañayki evangeliopas nuqanchista riki rikch'anachiwanchis kiykunata ruwananchis mana nuqallanchispaq punichu siempre llank'ananchis kashan aswanpas siempre llank'ananchis kashan piensarispa llapanpi llaqtapiña kaspapas maypiña chaypiña kaspapas siempre llank'ananchis kashan hanaq pacha qhapaq suyu tarikunanchispaqwan kashan riki chaytacha nima riki imatawanchu turay Maxwell yapayuq astawan riki Ari añintan chayta rimarimushanchis chaypin qayna uyarimusharan riki a veces chayna nuqallanchis pensaykunshiqa ñawinchis laqhapunchis riki manas rikunchikchu hukkuna necesitanchus manachus llakisqachus raykasqachus kankun laqhaypi rikupunchis porque nuqallanchistayqa qhawaykunchis mana umanchis huqarinchikchu qhawanchikchu ladunchikkunata waq ladunchikkunata pi ima familias llak'ariypi kashanman manachus kanchus mana kaqninpas imaynas kanpas mana qhawarinchikchu porque nuqallanchista qhawakunchis kaypi nishan riki hombre necio no qhapaq runa payllapi qhawakuq mana pitapas qhawarinchu chaypin qillqapi kaq rikhurimchayanta wayqiypanay paylla acaso rikhurimunchu wawanwanmi parlashan wawanpaqmi kanqa ni familia ni amigunkunallapas kanchu a veces chayna envidioso runa a veces karapunchayqa mana ya ima familiapas achamanchikchu mana familianchistawanpas a veces munakapunchis nuqallanchis pensanchik kay qillqapi chayna kashanik manama icha hermano Valentin wayqiy Valentin qhawariranchik qillqapi a veces amiguwan parlayarunku chayqa huñuyushanku munayta ch'anchiyaykuspanku familiawan huñunarkus mana ya pitapas millonamunchu icha millonamuranchu panay rosme mana payllatama rimamushan riki no payllapaq pensayishan payllapaq imatapas no chay ñawsaya kashan mana pitapas qhawarinchu maytapas qhawarinchu pismays ñak'arishan chayllatapas no aqnan kashan qillqa riki yachachiwaypi kusa turay Valentin yapaymi Ajá, chaypi riki munayta nuqapas yuyarachimanki naq rimaspaki mana piwanpas compartinchischu nispaki ashwanpas manasones compartillachu kama ashwanpas kunapunaykuna kallanmanaqmanki primicia ninchis riki Bibliapaq kanpuni primicia imataq chay primiciari o sea primer fruto riki lluqsiramun imapas o animalkunapas temploman ñawpaqqa apaq naspa imata ruwachamuq bendicichimuqku o hukniypiqa gracias a Diosman qoypiya riki lluqsiramuntaq riki primer fruto chayqa papatapas hatuñanta maqchuras papay apamuq chayqa yashana o sea chinata nos kunan tiempokuna mana rikunachiyta ashwanpas entonces kashasqaraqmi turay ya maypicha anki Omapata llaqta Yunkahupi ya no sé haykuran soqwatapas riki maymunayta riki chaypi apamayta yachasqaku primeranta no paltayta sumaq primera llanta y ganadilla ima mijitapas primera llanta anchi llaqtakunapi kashanraqa no ajá anchikuna allan porque hay veces mayataq nuqanchis chashkillasunmanaq Diosninchikmanta chayqa mana allinchu kan imata chiri ar wawaki ar chashkillasunki netaq gracias qusunkichu ayqallapas chayqa mana riki allintachu qawanki riki entonces chayna kananchis waykunapunayku nuqanchis wawakunaqa gracias taqpunan señor gracias kay mijita qawaranki o kayta qawaranki entonces anchimanta yuyarachimanki panay chay compartimanta rimaspa chaymantapas waykunapunaykuna kay evangeliopiqa yuyarachiwanchis wañuynismantapas kaqrata chaymanta shawas riki wañunki paqarinpachan wañunki nispa o sea hay veces montonanchik manata nuqanchis munapayasqa qhawar primeramente herenciamanta pacha nuqanchis terrenota mash qhapakunchis chaymantan karan terreno hinaspa najalla hermano Maxwellpas nimasharanchis kay terreno pataparaqman qhanakunku nispa anchanapuntaq runa kashanchis kunapunchikkuna ashkapakushanchis nishuta imataq kaypira allin hay veces pienso mami nuqanchis contra kananchispaq kay qhapaqyaypaq o
imatapas muqasllank'ukuspañas tarikuspañas contra kananchaspa cristianokunata chaynatawan hay veces entendewanchis malta. Pero hay veces imatataq kipiri nishan evangelioqa niypiqa mana allinchu llank'akuypis negocio kaypis imapas siempre allinpunay kashan llank'akuypi tarikuypis imapas hasta terrunoyuq kaypis imapas pero Diosta qonqarispa nuqanchis rurapunchis ancha chimal kashan anchimi chimal kashan sichus Dios nincheswan purikusunchis nuqa ashkhakutaña rikullanapunchis siempre hermanokuna kanku qhapaqkunapuni kanku qhapaqniraykuna empresariokuna ima pero Diosman kashakunku y mas allinraq negociankupis kan y runa masinkutapish yanaparinku viudakunaman huérfanokunaman aparinku hinallataq templomanpis capillamanpis yanaparinku y mejor paykuna kanku no o sea confianza Señor en Dios mana qulqllankupich confiakunku sino Señor Papas confiakunku entonces anchimi kashan panay entonces imatawan chiapayasumanpis hermano Maxwell personaykipis rimapayawayku kay evangeliomantam Ari ahnateway kay anintan chayta niramunki chaypi yuyariramisharanikunariki iman hayk'an primerta sunquchanchispi kashanaqa nimshayki rikpin ñawpaq sunquchanchispi kashanaqa nishanki qullqiyuq empresariona kashanku chaypas anin rishan ñawpaqman porque generosidad nisqa sunquchankupi kashan chayqa anintaqya pero chayllapi pensanku idolatriaman hinan urmankupas qullqi mas importante paykunapas chayqa manay aninch ima llank'ayninkupas rikiruq sirin mangashanriki kay kawsayninchis Dios uqupi hinacha kapunchi qullqirik chay confiakapshan korik chayllapi idolatría cosa traykunañaykuna chay hinariki mayte nuqas ajuirisoma munayta rimarisoma astawan pero ichaqariki kunanqa Dios yupaychana takiwanya nuqanchis chawpi naysunchis kaypi llank'asyan programaykichis Katikistakuna rimaynin Dios taytanchispak munakuyninwan mamanchis virgen kallpancharisqan Espíritu Santo kanchayninwan yapamanta huellas de Cristo qankunapaq churakamuyku kay munay takikunata warispayku Señor Dios taytayku ancha hatun munakuqpunin kanki ampas aminchaynikiwan kawsaypas kashan ima tarikunapas anmami tukuy sunquykuwan takiku kay takikunaq chawpintas aminchawayku Dios taytayku Tukuyatiniyoq Señor Dios illay ima munayraqmi qanman puriyqa maytapunin Dios munayusyani qampalañaykipi chisiyakuyta maytapunin Dios munayusyani qanman kusqalla chisiyakuyta tukuy sunquywanmi Señor Dios illay waqyakamusayki Señor Dios illay tukuyatiniyoq Señor Dios illay qanmi kay pachapaq kawsayni kanki tukuyatiniyoq Señor Dios illay qanmi kay pachapaq kawsayni kanki Señor Jesucristo qanmi wawaykikunata nirqanki no qankani ñan no qankani kawsay pipas no qallantapuni Diosman qachayanqanispa yanapawayku Señor Jesucristo hawan no kawan Diospa wawan hawan no kawan Diospa wawan hawan no kawan Diospa wawan y el saludo cordial para Estudios Trueno así que de Felipe Cuno. Urpichakunapas chay emociañan altarnikiman kantayupaycha chay hinallata Señor Dios illay chayaykamuyta mayta munani
saludo especial para Monseñor Richard Daniel Alarcón, arzobispo metropolitano de Cusco. Esa vueltecita, vueltecita. Padre Freddy Aparicio Vicario. Vamos con ganas, con ganas. Padre Hugo Condoni. Padre Humberto Mamani. Siempre para adelante. Nunca para atrás. Siempre para adelante. Nunca para atrás. Siempre para adelante. Nunca para atrás. Eso, eso. Padre Emiliano Condoni. Padre Roy Gilmar. Turay ko na niya ko na niya no kan stop strict tiempo niya limasyan sinuasyan tripuits nispa may tayo no kan chisin mo na chisin china tarik asta no kan sta rimita pero chaka Dios ni smanta man niya kuspaka wahakuspaka may muna ita at liya sumpuni ma muna yung stop strict siya hinagahti ang katuray Maxwell últimos reflexiones o último mensaje imatang ya chichuanchis ki evangelio Chaita Willariwan Kutamo Kuturei. Muy bien, Panay Rosemary, Ahna, mensaje na centro kang manchake naman tari que yachachikiman iman. Kapakro naman, tari mamshaw kay Panariki, pero kapakro na cosas materials kaman, pero que yachachikipet mensaje kang monoka koigis maway kay Panay. Kapakro na Dios pa kasunchis, ama kay pachapakchus, no? Taitanchis pa kapakasunchis. Anchitang munang nakita itans kapakro na kait imenatang ay pasoma kay Proverbios 16:23 anchiping ni moniki songkoy kichis kachung yampoy aning songkoy kay snim nishanig tenga un corazón sabio munay ahna songkoy sea kasoma chay mandak charik ay pasoma chay kapakro na kaita Dios pa kawari munang pahina chay manta niyaymant kay rimakoy tariki ninkoriki más vale estar bien ante los ojos de Dios, no importa qué diga la gente. Runak ay matap remang pero ya pa yang kay ninch ruay ninch muna kuy ninch ruay kuy ninch pampache hucha ko na pampache ninch aning kana Dios pa muna inin pahen. Che Dios pa muna inin pahen na ruhatin jes ni charunaps kunaps remate munang ka kuna jurik porque imaiman hay ruay ninch Dios pa muna inin mahina kang. Cheka cheta min kay kami ko ay kay panay kapakro na kasunches Dios pa muna inin mahina. Kapakro na kasunchis Dios pa ama kay pachapacho isong konches petakachung kusikui wayukui huchako na pampacharik Kusa Turay Maxwell Ricky Ari Turay Maxwell may muna ito no kay Taps Kalpanchariwanki China kasunchis Ricky Turanchis niskahina Chetanis pa Ari ming akuy kunaps kashaya Ricky por cierto Turay Ricky Maxwell niya Ricky Turanchis Maxwell Ricky a punto de ser sacerdote Ricky Pai kasianik yastaña konanka pai pasiaya kay manchiang kanya chinyang pinya kasiang por cierto nokta porkito monane manariki konariki ni rimam siya kuriki diakono nespalyara riki imanchi diakono kay kamariki Turay Maxwell disculpo por la pregunta pero no cachicha tamonayor yan Muy bien, siempre que aquí Dios nos hace reflexionar en no tiempo con apps monaitre que diaconía nos jamantri que diaconía servicio nos jamant en primer lugar no cae como diácono función ni que cachan ya servicio nos jaruari nei y me imana yang kaipe que en yang kainem en primer lugar que liturgia nos jagonada monaita y ruari muiko o experiencia con la comunidad con la caro con la pichayari que pai con la yana paris pichayman tan importante que sean proclamar la palabra de Dios y hochtach mi que sean que no cae diácono nos callan que ni copi che sagrada comunión nos capas un saconam apares padres man hay para un juri cacho padre en ya con apps que aquí Dios nos cap mana hay pagungo che no cae funciona che carishin ya servicio nos cataruari misheko entero mai pichay yang kanay ko tupongo anchipe Kusa Turay entonces con el diácono que ya echaron en casca servicio a la comunidad a la iglesia iglesia ocupa con el servicio truanco pero ya con añata pues sacerdote padre mangang pero
Papiguito manayki turay entonces riranguita llaqtakunata chayqa purimuranguita yachimuranki runamasinchikkunamanpas ki comunionkunata ima aparanki chayri supongo ruamuranki chayri matrimoniokunatapas celebrate atumuranki bautismokunatapas riki o mana punichu. Ari no caigo como diácono nos caruaita atigo manquei sacramento de bautizo, sacramento de matrimonio nos cataps más tarico ruarico ya no caigo que como diácono no anchitaps ari ruaremunia matrimonio nos saconata bautizo nos saconataps monaita más tarimi Con circuit a ti mancho, hermano. manaya confesión nos cata manaya ruaico marach porque checa shan netamente reservado al sacerdocio nos caya checa entonces manaya cheta no caigo más tarita atigo marach. Ajá, iskayantara ruari mishekcha. Bendeciban que mancho. A bendición nos kataka no kai como diácono nos atrigo man ruaita, ¿no? A comunión nos katak Eucaristía, llega una comunión aparico pero mana riki celebración nos katak rua wachcho riki. Ay. Cosa turay alguien tapan konan kariki yacharon entonces. Por cierto, turay hay kariki ki sacerdote kay ni kimani chiapon kichipak management kariko soma. Porque ya pan iglesia kuskinya kaya chanang ponia no kay ko pasriki yana pa kunay ko. Nuevo padre. Nuevo padre, srikcha kusas ka kunan pipes padre mchiyang kachay pak manya kunan ska siyang pipon wilewasan sa ika me aparikon ka maipi chay kunature. Ari que coscollachtan jes pkhya pawa expans kuna pakhrikis iglesia de Cusco nos kapakya hatun kusriki quizás karing kuna panegon porque que 16 de agosto nos kate gran ordenación sacerdotal y diaconal nos kakarishani que piscan kasheiko no ishkei diácono y 3 sacerdotes ahnan karishani que 16 de agosto nos kato kuna panaikuna sapan ko nikicham min aris kangis May pintura chi aparikon ka. a ver tapur kushango chama pepone tkangar no kapri tapune munashan spewa kengarik tapur rakam shanko na aftarik kankari que ordenación sacerdotal nesca catedral de Cusco a las 10 de la mañana. Pit tachitari president kari bit hapachin kari. A ver que iperike umayik ninches kashani que nuestro obispo monseñor Richard Daniel Paya que ordenación nescata aparenca pa función y acheikas. Cosa, entonces ya echaron chisña, entonces reki por remunancia kan que 18 de agosto ta maita cos colacta tareki 16 kashani que 16 de agosto cos colacta man por remunancia kasha ya palans kunang man pacha alis Texas tiempo chat acarisuña y cosikunans no kan iglesia cusqueña porque vamos a tener nuevos sacerdotes y nuevos diáconos reki anchina reki hermano konan kasha reki servicio la pera anchina kay mami 15 seminarista kuna diácono man pasillan kakuta y iske y chaymanta ta 15 reki chianka ko kay sacerdocio mariki chaypin ordenako shanka reki hermano Roger Waman Sukli hinayata hermano Wilber Ojeda Vargas hinayata reki turanchis Maxwell Waman Quispe y chaymantari turay riki ordenación karon ka chaymantari ima kunata chip khipantari yaqas na misa kunatas narwan kurek inina kamsa chicha tapu ari panay chaymanta kamunaitari que ordenación khipamanka que primeras misas nes hayamas tarikoni que sapan kohnik primera vez mesata celebraremos akori que dependiendo mai mantan kanki normalmente que mai parroquia man saman que mai se comunidad ni anchepeare que como acción de gracias Dios man que vocación regala was hangomanta más tarimo que celebración eucarística nos jata hinagastenta añancha com llegó que ya tamasi coronata como identidad del pueblo nos haya no cae como ruari coriquia Jeter turay mai pit turay ruarin ki primera misa ikitar no caro harimos aquí lunes 18 de agosto nos jata a las 11 de la mañana en la parroquia Santiago Apóstol de Ollantaytam. Mucha minkas ko kuna panay kuna karishangichis ya pachan chamunaita por remisión se primera misa ordenación nos cape munaita gana konik imangasqa indulgencia nos cape munaita gana kullantrik se munaita puririna kan kawai kuna panay kun.
Cosa, entonces, alguien tapon ni mangi kuno indulgencia, tagana kuingichis nesbairi kuna watakasianski jubileo 2025 nescapi, chekari kitari kunancia kashan aska indulgencia, cheka sapang primero misama respapiki ordenación marespaps catedral manchak tarik suman cheka purrimnancia kasi anturaigun nenekuna cheka minkarika montoran siriki ko ollanteitan bollaktapi aparin aquí primera misanta chepa hallapan cuenca de Patacancha todo lo que ollanteitan bollapan pikunach maikunach rexen sopu llapan minkascans no puririzun siachima a las 11 de la mañana siempre riki no cans como cristianos y chayman tamando payatach compañeras kash llanta riki turanchis Roger Waman Sukli paymeriki primera misanta aparecían kay templo San Sebastián que cospolactapi haik ahriki sábado lata tahriki pescadoras tarde y tariki 5 de la tarde chimams purinas kashan chimantari Kashillan Tahriki Turanchis Wilber Ojeda Parcas Paipas Riki Primera Misanta Ruarishan Kay Cristo Peregrino Nescapi Cuscullactanjispi domingo 17 de agosto y me hora hasta 2 de la tarde Nescata Ishke Kashan Cuscullaprek Turanchis Pajason Riki Puririson Saje Ollanteitan Bollactama Anchikunan Kashan Turekun Nenyekuna Minkarikuna Chaymanta Kashillan Tahminkarikui Kay Semana Hamok Pajameriki Kasianchis Riki Kay curso de sumampas o jornada espiritual nesca aparikshan kay diócesis de Sicuane periquichay pahmin ariman sriki no canches de equipo de la escuela catequesis puririsunchis a la diócesis de Sicuane a la parroquia San Miguel Arcángel de Pitumarca chaymame hamurisuns puririsunanchis kanka que viernes riki 8 y sábado 9 de agosto nescata puririsunchis chaypiamonayta tinkuyamusunchis turaykuna ñaykuna puririsunchis munayta yachamusunchis Dios ninchis manta inaqariktaki kunapas kamshasunchis chaypi llapallanki equipo de la escuela catequesis kamshasaqku Padre Bernardino hinallataq turanchis Valentín hinallataq nuqapas hermanaykichis Rosemary chaymantari waqkunapas mink'akuykunapas kashanriki siempre corrunchikunamanpas puririmusunpuni turaykuna ñañaykuna chayta nispa ari tukuyapishanchik programanchis tukuyapunanpaq noqanchispas bendición taya noqas mañeksunchis turay Maxwell bendición ta churaykapsunchis que programanchis. Muchas gracias kunapanaykuna que programanchis uyaríamos haykismanta noqapas añincharikuna que Padre Bernardino que pillan karimun que escuela de catequesis rural nescapi paytapas añincharikuna que programama minkariakamas hamanta kanchis Valentín paytapas ainta añincharikuna hermanos Rosemary paytapas riki munayta mink'arikamangu noqapas dispuesto con todo cariño que man puririmuna hinakatanqa añichakuna kankunatas waykunapanaykuna siempre napaykus papuni kay parroquia de Chinchero Virgen de Natividad chaypi wayqpananiskunapas siempre fielmente uyarikamunku kay programasdaqa hinakatanqa paykunapas sumaq napayki yukachun kay programanchis sonkunmanta pacha hinakatanqa bendición munayta puririyaqapsunchis riki imayna llank'anamanma imana puririnayki kashan chaypas kusisqakunanqa purir aypasqa wakinqa phiña uyayanaya purinku renegas qariki wayqaypana ama phiña uyach por eso kusirikuspanas riki chay la alegría del evangelio sonqunchis uyanchisppi aparisunchis hinakatanqa bendicionta chaskiykusunchis kaynata nispa. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Tupananchis kama.